Goeiemôre almal. Is julle op en top? Dis Estie hierso. Ek is voor 7 al vanmôre op die plaas waar ons gaan oudit vandag. En dis 'n lieflike oggend. Ek wens ek kan julle so 10 minute net saam met my hê hierso in die veld. Ag, die voeltjies chirp en die son is besig om uit te kom. Wat 'n groot voorreg. Met hierdie boodskap wens ek vir jou 'n wonderlike dag toe, gevul met seëninge. En onthou, jy het hierdie dag net een keer, hy kom nie weer verby nie. So maak die beste van hom. Vrede groete vir jou, Estie Kotse. Good morning, everybody. Are you awake and well? It is Estie Kotse here. I have arrived at this farm before 7 o'clock this morning. We are having our external global gap audit on the farm today, so I'll send you the stats later on. But with this message, I want to bless you. And please be reminded, make the most of this day. You will only have this day once in your life. It won't be repeated. Enjoy it. Talking later, Estie Kotse.